Yes, ngira ngo rero reka twongere tubifurize kumererwa neza, ikaze muri breaking news muri kino gitondo cya none, aho tugarutse muri breaking news n'amakuru agaruka kuri byinshi cyane hano kuri RTV show rimwe. Mbahaye ikaze rero kugira tugende tubirebanira hamwe, aho rero muri kino gitondo cya none ngira ngo twinjirane mu mirongo y'imbere ku rugamba. Ni byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa bikorwa, aho ngira ngo tumaze iminsi tubona ikibazo cy'icicikana ry'ibihano hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gifatirwa ibihano umunsi ku munsi, gishinzwa kuba kigira uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo kuba rwaranze gukura ingabo zarwo ku butaka bwa RDC. Uyu munsi bamwe mu banditsi bagaragaza yuko ikibazo kitakabaye u Rwanda kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeraho zirufatira ibihano, ahubwo ngo ikibazo cyakabaye RDC kugira ngo ibe yafatirwa ibihano iryozwa ku kuba yaranze kwitandukanya n'umutwe wa FDLR. Ni inyandiko yagiye hanze ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026 hari ku isaha 5 rwose, aho rero yanditswe n'umwanditsi Jean Dodier Tuyizere ukorera ikinyamakuru Igihe, aho rero ari inyandiko yararimo arasesengura yashyizwe hanze n'umubirigi Alain de Sterckx wabaye senateri mu Bubirigi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF. Yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zakabaye zifatira ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibihano kubera ko bwanze kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ni ubusesenguzi ku bihano Amerika yari yafatiye ingabo z'u Rwanda RDF na bamwe mu bayobozi bazo ku itariki ya 2 Werurwe 2026 bashinza gufasha ihuriro AFC M23 ndetse no guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko nkomeza nawe nkubaza wowe udukurikiranye, wowe umaze iminsi udukurikirana, ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe kigira kiti: ese muvandimwe wowe ibyo u Rwanda rushinzwa koko ubona ari byo? Ese koko umutekano wa Kongo uhungabanywa n'u Rwanda? Ese koko umutekano wa Kongo ingabo z'u Rwanda nizo zihari? Ubwo ni ikibazo nshaka kuza kumva usubiza muri comment, ngira ngo utubwire. Ni mu butumwa de Sterckx yanyujije ku rubuga rwa X ku itariki ya 3 Werurwe, yagaragaje ko Leta RDC ariyo yakabaye ifatirwa ibihano kuko yanze kubahiriza ngo umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye n'amasezerano y'amahoro ayisaba gusenya umutwe wa FDLR, aho yagize ati ni RDC ikwiye gufatirwa ibihano, si u Rwanda. RDC yenyegeje intambara yica abanyekongo b'abatutsi, nubwo yasinye amasezerano menshi harimo n'umwanzuro w'akanama Karoni wa 2773, iracyanga kwitandukanya na FDLR. Ikiri ikibazo gikomeye kibangamiye umutekano mu karere, inaha amafaranga intagondwa za Wazalendo zikwirakwiza iterabwoba. Destex yatangaje ko Leta RDC iri gukorana bya hafi n'abacansho b'abanyamahanga bakagaba ibitero bya drone ku basivile ngo barimo abo muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi ko ibyo bimaze iminsi. Yasabye Amerika gukanguka kugira ngo imenye ukuri kw'ibyagakwiye kuba biri gukorwa cyangwa se k'imyanzuro yakabaye irimo irafatwa. Uyu mugabo rero ati njyewe mu maso yanjye mba mbona bikwiriye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakabogamiye uruhande rumwe, ahubwo kuko RDC ni nayo ifite iya mbere mu kuba mu by'ukuri igira gutya ikanga
ubwo ni mu magambo ye yagendaga avuga rwose, umugabo uvuga urandaga. Nahoze ndeba video ye mvuga nti uyu mugabo ajya agerageza yihutemo. Uyu Mubirigi rero yamaze imyaka myinshi cyane rero ngo akurikiranira bya hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ubwo yari mu buyobozi bwa MSF. Mu mwaka ushize yasuye ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo akusanya ubuhamya bugaragaza ibibazo byugarije iki gihugu. Muri Kamena 2025 Destex yatangaje ko ubushobozi bwa FDLR bwikubye kabiri kuva yatangira gukorana ingabo za RDC, agaragaza ko bigoye ko uyu mutwe w'iterabwoba wasenyuka burundu mu gihe ukomeje gushyigikirwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Tukiri hano, RDC igaragaza ko nta bufasha ihereza umutwe wa FDLR, cyane ko mu minsi mike cyane ishize umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yagaragaje ko FDLR ngo bitewe n'imyaka imaze itakabaye ikiriho, yakabaye yararangiye burundu, cyane ko n'abarimo bayishinze bashaje burundu. Ibi rero bikomeza kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, kandi ari nako kigenda gikura kigafata indi ntambwe. Urumva ngira ngo twese turi kubyumva neza ko ntabwo u Rwanda rwakicara ngo rukomeze rureberere bikorwa butaka bwa RDC, kandi bavuga bati ejo bundi, ngira ngo niba twibukiranya neza, nago nibuka neza na 2015 cyangwa se muri ra myaka y'2010 gatebera 2010 gutyo, nibwo uyu mutwe wagerageje kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda ukivugana abaturage bamwe na bamwe mu karere ka Musanze, ngira ngo turabyibuka. Ibyo rero ntabwo byakicarirwa cyangwa se ntabwo u Rwanda rwakicara ngo rubireberere, akaba ari nayo mpamvu rugaragaza yuko rwashyize ingamba z'ubwirinzi aho ruhanira imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ko hari ikindi cyakongera kuba cyaturuka muri RDC cyinjira mu Rwanda. Ibi rero turabizi neza cyane. Uyu Mubirigi rero ngo yamaze imyaka myinshi akurikiranira ibibera mu karere k'ibiyaga, ariko iyi nayo nayivuze. Muri Kamena 2025 Destex yatangaje ko ubushobozi bwa FDLR bwikubye inshuro ebyiri nibura kuva bwatangira gukorana na FD n'ingabo za Kongo mu rwego rw'imyitozo, buri kimwe byose. Rero biragoye cyane kuba ngo FDLR bayisanga muri RDC ngo bayirandure. RDC ariyo yonyine ifite inshingano zo kuba yayirandura, aho yagize ati umubare wabo wikubye kabiri nyuma y'uko FDLR yahawe intwaro n'inkunga y'ibindi bikoresho na Felix Tshisekedi Chilombo kugira ngo imufashe kurwanya FM23. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 15 na 13. Ariko mu gushyingura 2025 umuvugizi w'uyu mutwe mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Octavien Mutimura yatangarije radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko umubare wabo urenze uwo bakeka cyane. Ibi rero ni bimwe mu birimo biragenda bituma mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda gifata imyanzuro ikomeye cyane, kandi mu by'ukuri twavuga tuti kigenda gifata imyanzuro ikwiriye gufatwa mu rwego rwo kurinda ko hari icyaturuka muri RDC kugira kibere cyakongera kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ukundi. Rero ntago bifatwaho rumwe cyane, ntago bivugwaho rumwe na benshi. Ngira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango mpuzamahanga igaragaza yuko u Rwanda ngo rwohereza ingabo muri RDC, u Rwanda rukagaragaza yuko icyo rwakoze ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi ndetse no gufasha M23 mu buryo butaziguye bwo kuba babahereza ibikoresho. Ntago bigeze banamentioninga deja icyo babafashamo,
ariko icyo batangaje ni uko hari icyo babafasha mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bakumire ko inyeshyamba za M23 bakomeze bakumire ko inyeshyamba za FDLR zazagira icyo zivana ku butaka bwa RDC zikinjiza mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbashimire cyane rero bavandimwe, tuganiriyeho cyane kandi ni ingenzi, ngira ngo murabizi ko gahunda zacu ari amakuru kandi ku gihe. Ngeremera rero tuze kuba twasubira mu masaha ari imbere, turasubira rero mukomeze bugubwe rero.